Mana chayllachu. Empresa constructoras paganman kasqa kay mama Boluarteman hinaspa funcionariokunaman. Kaypi hawakuchkan otro Odebrecht, mana Odebrecht sino otro Odebrecht, huk Odebrecht, Odebrecht kaqlla. Odebrecht man triunfa trimancha, Odebrecht pagasqa llapa funcionario gobierno con pagasqa como Ollanta, como Toledo, incluso Alberto Fujimori, aquí chayman mana rimay kanchu Alberto que Odebrecht pagarqa. Y ya para gobierno con atarantes, incluso candidatos como Keiko Fujimori, incluso alcaldes como mama Susana Villarán, con atarantes, que Odebrecht au. Y con ampas chay pasa cochcan, pero manaño Odebrecht ñacho. Empresa francesa o aujilla con apaleicona. Es una empresa francesa. Chay pagan mancasja, que Boluarteman y funcionario con América, empresa en francesa jamana. Y hay como con angliacho, que mama Boluarte llancho, pero que mama Boluarteman sapichisacoya. Sagastiwan, y hay como empresa francesa. Que Francia, gobierno corrupto, Emmanuel Macron, paipa, manda cosjangra. Incluso Niscanco, China ya siguen a tenga hasta vacancia, pues gesperón cacha, misquirón cacha, Niscanco, bomba en el palacio. Bombazo, Niscan. Chajaya, empresa. Presidenta de CONAR, presidenta de CONAR igualito Nichkan. Amañum kachkan que hay partidos de fútbol peruano en Jampipas. Malay, mama, corrupción hasta que hay gobierno manta pacha y hay coroña. Que hay fútbol peruano mampas. Manaña, que hay construcción la piña hasta fútbol mampas y hay coroña que hay mama Boluarte, que hay corrupción ninguna. Claro, Jallarera que el club Apurímac Nisjan, che tapas congreso investigar, pero amaña investiga se quiñacho, nispa che tapas guardaron, que el gobierno tiachi con ancoraico. Pero caga con anga fútbol peruano man. Liga 1 Nisjan, mama, bueno, che empresa man terimanronche. Che empresa constructora nin aceptan mama Boluarteman chaynallata funcionario con aman me joljeta hapicherjanico. Igualito Odebrecht, igualito, nada más, nada menos. Chay empresa mana primera vez yo kay Perú suyo llam kapakuchkan Panamá, India, Argelia, Gabón y Juclao llaqta kunapipas. Y chay llaqta kunapis, chay gobierno ta chay anda funcionario kunata rantisja chay pasutin soborno. Guau que con payecona. O quichuas paja ni suan sobornas jaricao. Quichuañol. Rantisja guau que con payecona chay funcionario kunata. Japichis pani kay obrata jueguac obrata. Ya kay obrata ya japichiwe. Ya chachkaspa kay gobierno happy catching che empresaman. Rima y carja, kachkan convenio, pas cosicorjane, convenio gobierno peruano con gobierno Francia. Tenga gobierno extranjero jasumakta chiquiro rayanja, empresa con Europa mangarik alin empresa con anispa, ñogalla y cosicorjane, manaña chico Odebrecht chinaña chukanga, chay corrupción penispa, cosicorjane nate sumakta huichaco y cosa imangasja, peor que Odebrecht o con apallegona. Haika cuestanga kay carretera central chaytan nisqayki chichu ima obratam chay empresa francesa apikuykum carretera central o nueva carretera central manchu haynin paniskayki chiku moderno carretera central tas ruranga koreke desde namanta hallaykuspa chay último nimaninmi kay avenida chu hatun calle Wakanamanta Atemant Hallaykospa Chimpanqa chakakunawan tunelkunawan allpukullantañas hasta llaqta runapas purinqa chay carreteras hawallanta purikunqa nisu sumaqta willachkaykichik
anchayta ruanan karqa empresa francesa ñuqa pensarqani como empresa francesa kunaqa seguramente allin runakuna mana llumpay corruptoqa kanmanchu allin empresa chiki hamuchkan quizás kikin gobiernopas chura riki llamkallanqa hinatenqa mana kanqachu kay corrupción nispa pero en realidad kay Emmanuel Macron recomendaykun a la peor empresa hasta sancionasqa kachkan kay Banco Mundial wawqillaykuna pallaykuna. Iman sutin chay empresapa empresa Egis chay sutin chay empresapa. Kaykunata rimankuchu waqaq medios de comunicación pi mana wawqillaykuna pallaykuna pero kay programapiqa tukuyta huichakunchik rikaw. Kay mama Dina Boluartepa contrampi rimanchu llapa medio de comunicación mana wawqillaykuna pallaykuna. Ese Castilloman hinalla rimachkanku rikaw ni haypachkankuchu chiqapta poner imapi corrompikusqantapas pero kay Boluartepiqa ya coimas millonarias mana oxol es que soles o 100 sol 200 o 1000 sol 2000 sol son millonarias wawqillaykuna pallaykuna millón nimpi chay empresa hapikachin kay mama Boluarteman hinaspa llapa funcionarios por supuesto mayjin Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero wawqillaykuna pallaykuna, chay Ministerio de Relaciones Exteriores, anchaypi funcionario kuna chay chasqui con millón nimpi wawqillaykuna pallaykuna. Y chayta banco churakuykospaqa ni kay Perú bancopipas churakunku, sino offshore nisqan uklawkunapi. Posiblemente chay qullqiwan chay relojkunata rantiku o posiblemente kay empresa relojta regalasaykin eso iskay relojta regalaykurqa y chayna hukninkuna regalaykun chayna chunkata relojninkunapas más que auto cuestan wawqillaykuna pallaykuna. Yachanchik kay mama Boluarte riki amigucha kanku comadre compadre kanku kay tayta Oscurimawan incluso rimay kan Oscurimapas regalanmansi kasqa uk reloj Rolex nisqanta porque mama Boluarte te gustan chay relojkuna tenme Oscurimawan tupachichkanku riki mana chayllachu nichkankutaq riki kay mama Boluarteqa pachakun precio chanin pachakunawansi manam chay pachakunawan ñuqallay ni qampas pipas pachakunchikchu apenas me 100 soles pachaninwan inaña 200 exageran 200 soles pachaninwan o pantalón casacachawan o walichawan o blusachawan imacha o zapatuchawan pues churakuchkanchik chay exagerando porque ñuqapas chayna pachaninwan rantinichu apenas rantini menos chay pero más o menitos pues. Upita rantin huk pantalota 200 soles pachaninwan inas churakun llaqtaruna manamiki barato chanillanwan ñuqanchik churachakunchik pero kanmiki pachakuna 1000, 2000, 3000 chayna cuesta carterachakuna cuesta miles wawqillaykuna pallaykuna cartera chay warmi manachu wallqachakuna huk blusa huk falda cuesta millón hasta huk calzoncillollapas cuestan wawqillaykuna pallaykuna miles de soles sí, especial marca con acá como mana riqsisqanchik marcakuna porque chay marcakunata pima utilizan ñuqanchik mana utilizanchik ñuqanchikqa marca comuncito un chanchito marca chino imitación imitación o bambeado o imaninchikmi ninchik chay bambeakunata qariki eso es pues marca chino más o menos chayna son productos chinos productos chinos ninan qariki mana allinkuna o más o menos chakuninamiki porque marcas son de coreanos, japoneses, europeos, esos de marca pues ninchik entonces ñuqanchik churakunchik barato pachanillan mama Boluarte 1000, 2000 una faldita le cuesta 1000, 2000 soles una blusita igual otro 1000, 2000, 3000 soles su zapatito igual 500, 600, 800 soles no ten haykawanta haber chay huk punchaw ceremoniaman rinallanpaq churakuyku un valor de 5000 soles a ver han pachakurunkichu ñuqalla pachakunichu 5000 soles pachaninwan huk punchawpaq huk ceremonia huk actividad para un matrimonio bautismo imachapaq
Si apenas un trajecito, ñoganchipa churachakun, ya exageras paña, rica, un trajecito de 300 o 400 soles. Baratito, ñoganchik churakunanja, ya exageras paña. Actividad en una cámara, y quieres de gala, pues. Traje con una chayla, aunque está chica. Completito, juego completito, 300 a 400 soles. Que mama Boulevard trae con Pachacón, valor de 5.000 a 10.000 soles. Chachalla o gilegona palegona. Y mejor que entra chay Pachacón. Mana chay sueldo ganas hanka ni haipan pasio, ni pachampak, ni chay reloj rantinampak, pues ni chkanko especialista kona. Mama Boulevard te ganan nispaniscarjaco a 5.000 soles ta puntata ganar como funcionario. Jefe casjanraico ganar chaynata. Un Rolex le cuesta $19,000. Jaika, guata, sueldo antes, a ver, ranting en cargo, reloj chayata. Manacho, chay 5.000 soles ganas, canta, gastar, jamicoy, hay un kuna, ima, pasaje, pero kuna, manacho, chay, tocorga. Taronga, ari, regalar, jane, unisina tenga, ni conga, coy, señor Oscorima, jampa, sueldo y que jaikata como gobernador regional. Ya, chay, can, empresa y kuna, jaikata, sueldo y que no tenga. 19.000 soles está ima may hinmantato jurjuy kamurqan que chay regalan equipaj. Kikipa juljikicho icha gobierno regional juljicho. Si es gobierno regional juljina tenga, ima proyecto mandata o may mandata jurjurgan que eso se llama desfalco, se llama corrupción o que tengo oscurio mancharis jalón. No, mano me no regalar janicho. No, mana pone. Mana chayllacho hasta van kaitaita oscorima. Defienden Caimama Boluarte yaga imantapas hinaña. Nichkani que chayllapa runa Boluarte mantarimaj kunaga yanjamne que pobre presidente chikta hachachachkanku. Chay runa kunaga presidente también Caima churachkanku manam chay ciertocho. Un momentito, señor Oscorima. Ñujanimachkani Caimama Boluarte contra ñujachunergana señora Boluarte. Kajaya reloj niki. Chorakori natin pinjayman chorasay kinispa o pi chay publicamos chay reloj kunat hapi kacher genaspa publicamos kay kayar pa precio pachanin reloj kunawan chorakochkan nispa ninankopa. No pues, kikiyanmi pinjayman chorakochkan niki chay precio chanin pachakunawan reloj kunawan chorakochkan igual rimarjako mama Nadine Heredia ex primera dama taita ollantap timpumpi. Nadie Heredia pues chora con precio pachawan mana primera dama caspa barato pachayawan chora con kunanya yacharon precio pachakunan chora coito rimana kuchay pipas ya pa prensa pas tachata rimarja Nadie Heredia kunan warmi kaiti yacharos precio pachawan chora kochkan igualito kunan parik ichachay rimaj kunacho yan jaman trimachkan ima julijuantal chayata nichkanko. Chay reloj kuna tanto precio pachanin ancha y tanto precio pachanin taja declaranaikis. Pero pachacha trantin que valor 50 soles, 100 soles, y matan chay declaran. Manam chay declaran quecho. Pero como funcionario declaran que precio carro taranterun que han declaran que ño jamranterulani carro chaita. Tanto cuesta y cuadra. Kay sueldo igual o kay tal juljewam o banco juljewam declaran ranteron que wasita igual declaran ranteron que chay reloj Rolex niskanto chay precio pachacona jato un regalo tari que aunque regalo katims igual regalai kuan mi kay tal persona declaran porque manacho declaran que no tenga imaginas o sea imaginan chay declara que a ver señor gancha declaran bataria rimanjira declara que jarika o testifica con no sino que chay sunat man ya willanay que señor sunat acá el reloj tam regalay kullawan tal zona manan julqi pachanincho así que manan pagasaq chuksultapas pechaja makipim kachka porque chanin niyo kaypa sasa wawaykuna pallaykuna ñuqanchik iman barato chawan pachachakunchik churachakunchik barato chanin wasinchikunapas rantichayku ima declaranchik a veces ranterunchik facturawan boletawan tapia chaypiq ña declarasqaña kachkanika funcionariokuna tanto qullqipa chanin
imataps consispaqa siempre es willananko estadoman sunatman wawqillaykuna pallaykuna. Pero kay tayta Oscorima defienden kay mama Boluartita. Yanqam chayqa llullam chay, o sea chay relojkuna churakusqan llulla. Imataq kay tayta Oscorima a ver kay mama Boluartita defendinanpaqa. Chaywanqa kikillanmi pinqayman churakuchkan kay tayta Oscorima. Bueno, pañaya imaynapa rikaw. Bien, wawqillaykuna pallaykuna waqaq rimaykuna chay nisio prisio pachamanta rimaspa kaqaya kay empresa Loro Piana chayna sutin rikaw chay empresapa. Imata ruran chay empresa Loro Piana pachata ruran. Imamanta Vicuñapa Millwachanmanta. Chaymanta ruran pachata. Chay Loro Pianapa chay pacha rurasqan haykam cuestan wawqillaykuna pallaykuna kaqay kay mama Boluartipa pachanwan tupachinanchikpaq. Chullalla pachan cuestan kay Loro Pianapa rurasqan desde $9,000. Chullalla pacha, sacucha caspa, faldacha caspa, camisacha caspa, pantaloncha caspa, blusacha caspa, imacha caspapas, chullalla pacha, $9,000 hasta $30,000. Wawqillaykuna pallaykuna anchay pachawanmi pachakun kay mama Boluarte. Manachi kay Loro Piana manda churantero, manachi Vicuña pachacho, pero chay marca pacha ninko, misterima, pero ropa de marca cuesta caro. Kay Loro Piana ruran Vicuñanchikmanta pachata rantikon entre $9,000 a $30,000. Wawqillaykuna pallaykuna. Pero kay Vicuñata rikyaw hamuchkanña. Hamuchkanña kay punchawkuna kay para pasayta cosecha tukuyta imam hamunqa chajo hamunqa. Chajospanko sapa Vicuñapa Millwachanta hayka perantikunku kay empresaman $280. Chay $280 wan chay Vicuña Millwata rantirunku hinaspa chayta puchkaronku, mayllaronku, puchkaronku, pachata ruraronku, sumaq pachachata wicharikuron a $9,000 hasta $30,000. Chullalla pachan rimachkan wawqillaykuna mandan pacha completo mandacho. $30,000, bueno, $10,000 chanillawanña pachakuruchun kay mama Boluarte. $10,000 una blusita, $10,000 otra faldita. Chachalla wawqillaykuna ni watantin sueldo hay pancho ni chulla pachallaman pues no kallaypaqa. Llamkaytaqa llamka pachakullanmi. Sueldo chayqa kaytaqa se punta llamka paku yachasqakunamanta. Siempre machapipi llamka pakuchkan, pero ni watantin pues chaynaman hay pachinchikchu ni cuánto, a ver, blusa, camisa, falda. Chaylla pera son $30,000. $10,000 camalla caspa, pero si es $30,000 en 90, casi $100,000. $100,000 van pitas pacha con wawqillaykuna pallaykuna wakcha maruna. Y kay empresa Loro Piana engañan llaqtarunata. Llaqtaruna a veces organizan koraq rikao kay pampagaderas nisqankuna huk lawkunapipas Huancavelica chaykunapipas chajusunchik Vicuñata nispa chajunkura sapa millwachata $280 rantikunku rikao. Chay empresa kay $9,000 chullalla pacha turachkaspaqa sapa millwamanta paganman $1,000. A ver, aquí es 280, 200, casi 1,000, ¿no? $1,000 la tapas. Un diezmo. $1,000 ya. Alinjaño wawqillaykuna pallaykuna. Hasta ni rimaytapas atiniñachu kaynakunataqa mancharikuypaq wawqillaykuna. A ver, chullalla pacha cuestachu $9,000. Solispe haykataq chay $9,000. Haykataq wawqillaykuna pallaykuna. Son como $35,000 chullalla pacha. $30,000 haykataq. 3 por 3, 9, más de $100,000 chullalla pacha wawqillaykuna. Chullachalla pacha.
cuestan 30.000 soles manta a 100.000 soles kay loro pianapa. Y chayna pachawami kay boluarteps pachakon nichkanchikmi, pero manachu loro piana pachawan sino pachakona. Tantos marcas con acá con a nivel mundial fino pachacona. A ver, no tenga jaica como medio millón pachacuya. Chachala, mejor deja que llega el rimarito con la maña pasa culación yo que le con palecona igual. Que hay desastres naturales que cachcan rica pachacoyo, que hay na yojlacón en atensi. A nivel nacional ya jalapan nichkanchi porque 65% llapa chay inmuebles declarados que hay ñojanchik que hay plaza mayor muy respipa ricao más existe como centro histórico chay picachkan llapa punta España con horas como patrimonio cultural huasicona chay se apenas llaña cachkan pachacuyo taspi con que no tenga lius wichirirungman y chay a nivel nacional mana que hay cucho picho. A nivel nacional se cachcan 4.863 bienes inmuebles, chay si ya pachan 65% cachcan. Peligro pero que le con más. Se un hatun pachacoyo o caena hatun yo ya con apsamigo tenga chingaron manse. Maikonape taricon mayor parte limape. Ari limape me que cachcan centro histórico y rima calao peri que cachcan legal. O chay muy palacio gobierno, chay muy desconap. Mientras se llaman carones como San Juan Lurigancho, Ate, Santa Anita, Miraflores, chay na con agare que ya sapo muso ya está con añameki. Chay anda wa que está kuchkan Arquipapi, kay Ayacuchupi, La Libertad, Cusco, Cajamarca, Callao, Lambaye que chay kuna pistari con más. Kay punta huasicona. Chayte imagínate de Jawarichkan kay defensa civil, paikuna pa makin pericao. Michkanko, jungaita pachacoyo pasaron en atentas pericona, tenche huasiconas punta ta huichiricoronga. Chay huasicona huaquejona museo kachkan, o chay huasicona peja yachachkanko, chay punta abuelo kunapa, chay camonal kunapa, tierra tiene kunapa, ayuncona, o aqueta alquila coronco, modernizar los pancos. Chay no huasiconaya, bien. Peligro aunque le acompañe con chaya da jamukuchkan tariki quilla waño y guau que chale panchale quilla waño y jamukuchkan kay abril quillape quilla waño y inti waño y chama quilla waño ni chkan pantarolas ganas quilla tina ahora ni kaita quilla ni spain ni chkasane inti waño jamuchkan kay abril quillape manaña faltaña chu guau que le con achaña faltachkan chaype mi que kay Norteamérica ni jam periki Chimparín jariki kay intiwaño inatinsi kay Perú suyupi pues jawakonja ari México man tariki rinja chay tutayay chan Estados Unidos Canadá chay kama chimpanga jaina wataña takmiki hukraunin champaman jamor jarikao hanailaumant urailauman chay intiwaño kar jarikao kunañatas kay urailauman hanailauchan marin jenatinsi kay Estados Unidos pi chay Texas nisqan laupi chay payutes ninkuchu chay llaqtakuna chaypi tupanakun jarikao jainawata tutayaywan kunan wata tutayay porque chay chihapta inti wañu natenga tutayanmiki pata chayanta ñuqanchik hawasunchik mana nishu tutayaytachu rikuwawjillayku ni sinti sunpachu wakrinchikunaqa haykapi pasakunqa 8 de abril taqa justo kachkanta actividad nirik ñawpallaqta pericao 8 de abril kachka ñawpallaqta actividad ñawpallaqta vinchos chayman tariki hamuq programbeña rimarichkas haykichik ricao pero 8 de abril tariki chay inti wañun hariki kay pachapi chayta nishkanku señasmi chayqa imaynata chay Estados Unidos peqa watallanmanqa intiqa wañunqaqa ima señas chiki chayqa nispa tukuy tariki wakiqa riki nishkanku ricao Chayña tariki chaynallata Japuramaña rimaris pariki serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huamanga riki chay upiakuqkunata tariki hatika chaykullaspan anchurichik nispa niykulla allinmi chaynata llamkarinmanku pero amaya riki kay campañata hinallaqa ruwachunkuchu sino que siempre chay kachun rikao maypitaq chay pasakurun sector 16 de abril nisqanpi chay gerencia de seguridad ciudadana y defensa civil chaymanta ninkuriki are jovenzuelos muchachitos o chay mana allin runakuna chaykunas kallikuna upiakusqaku chay tariki Jari Arollanco
Wakejuna jarika chay upiaruspanku bullakustin purinko mana chayllachu astawan suakustin parikao. Upiananku a veces suakunku pues entonces chaykunata riki kay serenaskukuna hatika chaykulaspanku riki aripuychik nispa nirullanman kasqa. Chayta ruwanmanku permanentemente riki hukutillatachu rika naspa noticiata chaqchuramunki naspaqa chayllap tukurunqa imataq chayqa. Permanentemente kanman riki wawqillaykuna pallaykuna imaninkichiktaq, Ima valerma chay hukutichallaqa rikao. Alabakurunallampa sí estamos haciendo actividad ninallapas chaymanta pajarinti minchantaqa igual challa imapas kaykapas pasakunchu. Chayanta nika wawqillaykuna pallaykuna warmi riki cuchillo tuksisqa rikuriron maypi astawan La Victoria nisqanpi wak Lima lawpi. Hinataysi llapa runa hawaspankunin mamallay mama pitaq wak warmitaq tuksirami hinataysi kay warmiñata Josaymi qarimi kaynaraman nispa tumpayta qallarisqa qarinman. Pero ichaqa rikuqninkuna rikuriykamun hinaspa ninku manan. Chay warmiqa kikillanmi tuksikurun hinaspanmi tumpachkan qarinman hinaptinqa ima clase warmitaq kayqa wawqillaykuna pallaykuna chaykuna ruraqa. Ari kasqa kayna warmikuna rikao. Kikillanku tuqsikurun hinaspa hukman tumpasqaku chayna pasakurun kay La Victoria nisqa callipi chayqa pasakurun callipiqa riki runa rikuqnin kachkan kikillan chay cuchillota hapispa tuksikurusqa seguramente kay Josanwanchik o Harinwanchik imatapas discusión yaykurqaku cuchillota hapispa riki tuksikurqa hinaspañata riki auxilio policía kay Josaymi kay Harimi kay cuchillowan tuksirullawan es un asesino es un maltratador es un rikuqninkunaqa manqayta riki imataq kay refrigerador funcionachkasqachus imataq kachkan ukunpi apagaranchiktaq nispas abuelanki chay con chay congeladorata mana refrigerador sino congeladora chay hatun cuadrado pampalla manachu refrigerador ñatami suytu rika altuman rikao hawaykun hinaptinsi ukunpi kachkasqa willkan pusuqullaña simiyuq chaymi nin riki maman posiblemente yaykurullarqa riki pukllaspan hinaspan riki corrientewan pasarachikurqa riki chay ukupis kasqa yaku imatay chay rurarqapis chay ukupi pakakurqachu chay imatay chay pero puklaspan chayta ruran hinaspañata chay corrientewan pasarachikuspa riki manaña aterqañachu como wichqarayarqa hinaptin riki aterqañachu imayn salvarukuyta rikao chaynata ninku porque chay congeladorqa apagasqas kasqa hinaptinsi prenderayasqa riki chay alistakurqakuñarik puñunankupa hinaptinqa tutaña chayqa chawpi tutata hinaña imaynata kay refrigeradorqa prenderayachkan imatataq ukunman churaykun nispa riki musyapayaq hina abuelanki chaykusqa chay ukupi wischurayachkasqa warma riki wawqillaykuna pallaykuna chaynta riki chaynallataq kay warmipas kay mama Cristel pay riki kimsa chunka huk watayuq wata partichayuq warmata wasinpi sajerospan pasakusqa paseakuq purikuq chay vacación nisqanman hayka punchaw yaqa semana más nin wawqillaykuna imaynamas semana más ninqa uña warmaqa kawsarunqa a propósito chay warmiqa dejarullarqa riki wawachanta rikao hinaspa riki ari tapuptinku ari pasakurqani paseakuq nispan piwan chay pasakurqa riki amantinwanchik pasakurqa rikao desde el 16 de junio desde el 8 de junio hasta el 16 de junio hayna wata chayta ruwasqa riki hinatikuna riki investigación pi kay mama tarikullachkan chay wawa wañurachisqanwan dejaruspan pasakusqa ima clase warmiraq chay ruraq rikao chaynata riki wawqillaykuna pallaykuna camión de alto tonelaje chay pacha suwakuna malograchkan kay carretera Cangallo nisqanta lliwsi paqwayta lliw tuquparon llasayninwan yachasqanchikna nishutaraqta paraparamun ten paraparapiqa allpakuna riki blanduchallaña llinkakuna tinsi riki chayta kay kumbikuna autochakuna purikunanta lliw tuquparon wawqillaykuna pallaykuna chay alto tonelaje chay camionkuna chaymi kay vía los Libertadores lliw tuquparon chaymi kay vía los Libertadores kay tuqullaña kakuchkan sasa parchana riki wawqillaykuna pallaykuna kunanqa macho chay camionkuna apenaslañam ichichkanpas. Bueno, Limamanta kayman chayamuqa apamuchkan fierros de construcción, cementos, tubos, chay wakiqkunata rikao chay cerveza, gaseosas,
llapa chay mikuykunata rika arroz ellos galletas chaykunata pero kaymanta riqariki ya kay cosecha tiempo chik papata apachkan imadata hukta o yunkamanta apamuchkanku imachakunata chay pero mayor parte ima pinche korrikachachkan bashu kunallar jamunpas limalawmanta naspaqa kutichkanqa llasay apenas llañam richkanpas chay minatami que qhurita chay rumikunata qhipikuchkanku chay perderachin kay Biolog Libertad mana a nivel nacional perdisqa kachkan kay ñankuna kay hatun camionkuna purikusqan wawqillaykuna kay zona kangal igual yo perdisqa kakuchkan kunan kay para tiempo riki yo tuqullaña huchallaña para pasaron hinaptiñataq polvo kakun riku wawqillaykuna pallaykuna y kay llapa camionkuna chay qhuri chay minerales chay rumikunata qhipikunku casi gratis wawqillaykuna pallaykuna paqpiman mayman rantikuchkanku rikaw chaninninpi wawqillaykuna pallaykuna chaninninpi rantikuchkanku hinaspa nishkanku chaypi productorkunatam kaypiqa fracasachichkanku como llu tuqupakuna no tenga taxa carrokunaqa manaña puriyta atinñachu chay hatun carroqa riki imaynatapas tuqutapas purikunchiki pero chay taxa carrokunaqa manaña atinñachu llu chakakuna no tenga nishkanku riki kay Cangallupi kaqkuna productorkunatam kay distrito Morochoco chaypi kaqkunata Minascucho Cusibamba Satica Munaypata chaypi kaqkunatam principalmente kilómetro 14 al kilómetro 463 chaypi kaqkunatam nachkan saschakuyman churaykullan fracasachichkan manas productonkunata hurqumuyta atichkankuchu kay taxa camionkuna chayman rin hinaspas mana atimuchkanchu wawqillaykuna pallaykuna apamuyta entonces perjuicio económico chaypi chay productorkunapaq wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki tukupaykunapi hinaña kachkanchik autopas wawqillaykuna pallaykuna wichiykullasqami Querobamba Sucre Laupe kay puka autocha riki wichiykullasqa kimsa pachak chankari karu ukuta chaypi riki illararqa tayta Mario y tayta Carlos huk tuta riki chaypi riki achikillasqaku pero ichaqa taytachapa munakuynin minas mana wañukusqakuchu astawan paqarinnintin yanapaykullanku hurquykamullanku y kawsakullachkankuraq chaymi nishkanku ya viven o sobreviven de milagro nispa wawqillaykuna pallaykuna porque chaypiqa ya wañuy seguruña riki karqa huklawkunapi chayna accidentekuna kaptinqa wañukullan riki rumakuna bien chayñataq riki chaynallataq kaypi kachkanqa huk rimachaykuy chaytaqa hipachataña riki café cacao bueno chaykamalla rimari marraq rimariykuna karqa a ver mas uranman imaraqta kachkan a ver que tenemos aquí ya militares, prisión preventiva militares. Bien, entonces bueno, kay wawqillakuykunata riki churasunchik ya estaban cobrando hay para mulawanchik wawqillaykuna pallaykuna son prácticamente 9:30 de la noche. Ripuchakullani pasakullani ante riki kay FM manpas ñakayta riki tardeña yaykuranchik casi 9:40 ñuqanchik programataqa 9:30 en punto qallarirqanchik anchayllataq tukupaykunapaq kaqlla riki rimarisunchik kay Wiraquchamanta riki llaqta masinchikmanta rikaw llaqta masinchikmi wawqillaykuna pallaykuna wañukullasqa rikaw wañukullasqa llaqta masinchik riki tayta a ver kaypi sutinta qunqaykullanchik tayta Jesús Salvador Canchuaman Arango kay Concepción Cangallo Laupi rikaw ancha riqsisqa noqallayta riqsillarqani y ayllukunatapas riqsini y justo ayllukuna hayamullawachkari hinaspa ari aylluymi wañukullasqa nispa llaki sunquyuq falta de tratamiento ñuqaman pinsanimpa falta de tratamiento wañukullanman karqa porque gomitasqa riki tukuytuta hinaspan riki kay chawpituta wañukullanman kasqa rikaw chawpituta masninta riki achikyaronqa wañusqaña wawqillaykuna pallaykuna nichkanku pajarinsi pampakunqa rikaw kunan chiki velorio kachkan pajarin pampakunqa chayna wawqillaykuna pallaykuna kay ayllukunapaq yariki hatun kuyakuy nuestro sentido pésame de parte de los radio oyentes ñuqallaypa sutipi kay rimarininchik programanchikta kama rikaw más conocido como Jesuco Tayta Soto
Inaten Concepción Cangallo riki kachikan lutoyo juego yaigona pani chaliaicona. Lutoyo. Con eso seja aripucha cuya niña pasa cuya niña.